Ni wirigiro bwakwa mutegeri wa Weru TV muthenya jwaku ni jwitite na mbere bwegaga nkugwate ugeni kirinteto cietu cia thaa mugwanja unimbitagwa Dorcas Wakaria tukiambiria uria ukuromba gite kia gavana aja county ya Meru na tigiti ya kiama gia PNU Peter Gatiraumunya ari ndio ngene yawe agisiasa nterechia kiguchwa gishigo bunge gia Tigania East nonekete kumeneria mubunge wa gishigo kiu Mpuru Ntwabori nikiria kuga Ntwabori na gutumira mabitha ba polisi kunyamaria akariba reu na muno akaribare abatiko mugwata mbaru gisiasa kagitene okau nonekete kuria Mpuru Ntwabori atige gutumira mabitha ba polisi bodhoku nabo akioria mabitha ba polisi gutiga gwetikiria gutumira bodhoku ni asiasa. Mimi naambia polisi wale walikuwa wanatumika jana usiku waache hiyo mchezo. Waache nini? Ibaraka na mchezo huyo kumwania bakawa taanto na wewe kwenda MP au ukawatoa kirondene, hiyo hatutakubali. Hiyo hatutakubali. Na tutaonyesha sisi ndio wenyeji hapa. Toteme yako ero ila sima toringire muntu kura. Muntu aringa kura na lawe tatea. Kwa hivyo polisi wawache kutumika vibaya. Wale vijana walichikwa usiku. Wanawekwa police station na wana hatia ati kwa sababu wanapanga mkutano kuochwa. Tunaweza kubali hiyo? Tunaweza kubali hiyo? Wewe mbunge wewe wachana na hiyo upusi. Hiyo hakuna mahali unaenda naye. Otemunto otena haki ya kuringa kura na ukampendea mtora wewe tatea akwenda boriji etetumero akora ntu. Na ito arere kasongo na kutumaira boriji. Hivi njana na ito mrea kinyam baba utumira boriji ntore na iji eto tunakataa hiyo. Na watoto omba. Watatuweza kweli? Hawatatuweza. Na mimi nashukuru wale walienda paka station. Wale walienda paka hapo station Mekindori kutoa hao vijana kusema vijana watoke. Kwa hivyo warometo kwenda. Pianiana laingo. Si ndio? Pianiana ambi. Na laingo totete geria ko kinyangwa na anto bare intobia to bakio to kinyanga bio na aba itubera boridi. Boridi etatu metakoti ani. Hotel boridi yoringa ako atera na to karinga kura. Boridi abu yo karia security na dikare ni aremero security. Eta aremero na tato ko wa wanto na ngambe ya eta jonda ko ninge tona boridi. Na tato tinde kwa jira miankana na tona boridi iba karia security para ka campaign anto ndo ba mbekura jiao. Jio ra bakwenda sawa sawa. Arambe. Arambe. Kazongo nyumbani. Kazongo nyumbani. Bamwe ba MCA bungene ya county ya Tharaka Nithi batongeretwe ni MCA wa Mukothima Luke Marengo na kinyore okumereria matagete kia mubunge gishigo bunge kia Tharaka Paul Mugambi ne bachumiretie kumeneria bamwe ba atongeria na akari ba gishigo kia Mount Kenya West ni kiria bakuga ni bethrite bakiagira munini wa Rais Professor Kithure Kindiki Ndoni na njire ya kumwita marietwa Jategu Kenya ni barombete atongeria ba Mount Kenya West kwethro bakinenkera Kindiki giteo kiria kiri kiawe bakiuga bari na witikio Kindiki agatweka rais wa nthiguru ya Kenya mwakene jwa 2032. Mweba MC Tharaka Nithi na bamweba bareba kuromba ite mwanya jage siasa Tharaka batongoretwe ni MC wa Mukothima Luke Marengo ni bameneretie mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua munono ntubwantu baria kuthina bomisemanio baria bakubagweta hata nguns. So wewe Gachagua nataka kukuambia wewe hao nguns ambao unabeba kutoka pande zote za Kenya au watu wachache unabeba unaenda na wao mikutano unajifanya kwamba eti unawaambia ni one term. Shetani afanya nini? Shetani afanya nini? Sisi tuko kwa serikali na Mount Kenya tutasimama na lazima tusimame na sauti moja. Tuache madharau na tuache kiburi na tuache kuimuita majina ati sijui Soprano asijui nani. Kwa sasa mmegundua ni Soprano kwa sababu si wa pande ile ya Kenya. Ni bagwatirite nteto jia munini wa Rais Kithure Kindiki gutwika munini wa Rais Kithurano tuthiete na nyumani gutwika mutongoria wa nthiguru 2032. Na watu wa Kenya wote tumeamua ya kwamba tutasupport serikali yetu na ili after 2027
2032 kijana wetu tunampa nafasi naye akuwe kiongozi wa hii nchi ya Kenya. Tunajua kwamba Ruto manake anajua Kithure Kindiki ni mchapakazi, vile amechapa kazi ataendelea kuwa naibu wa rais, na watu wote katika eneo la mlima tutamsupport diposa aweze kuhakikisha kwamba ametekeleza miradi ya hii mwaka wa 2027 ambao unakuja, na ikifika 2032 zote tutasimama nyuma ya Kithure Kindiki kama mlima kusema kwamba akuwe rais wa nchi ya Kenya. CS Roko na nyinyi mkienda mumsalimia, anafanya kazi mzuri. Anaongoza, hata yeye ndiye the best CS za hii Kenya. Toriugo kegwe heshima letu likanenkanirwa, kama itapasuka wacha ipasuke, tupewe heshima. Kama tutapewa heshima kwa ikipasuka, ipasuke, tupewe heshima yetu. Kigite kia ungavanani baugite ni kagita ka Tharaka kwibanga kuyukia gite giki. Bwega maranyo yambirie kurethia indi tukwaria chuke gamba ng'ombe ni erithitie na kama muchioro tarithitie no yogwetu gwa Tharaka na kama ikatugekira mutigituro kimwe erethia igiterithia Tharaka ona murungu turi agwa kanisa ya SDA la murungu endete mono na makanisa mamangi ma erethia Tharaka ona ngavana kuma mugongoni yogwetu gwa Tharaka this time round gituma kia twina kio kiriro kira tukurira nontu barabara chietu ikari ogwikari gitonga gwa murugara akathire kiriro giku muthoro no ukinye bugwatanirite bwirite mwena omwe bugwatanirite muthoro no ukinye bwirite mwena omwe bukujanirite ogatwika giti kia governor niona rira kuigwa antu bakiuga barugamite baire Tharaka urongo Tharaka tukathura omwe ngai agatwonia njira thini na Tharaka tiete gatuthura antu baire kiura ngekera ngai urigu Bamwe bao ni bare bakuromba ite jenge ite JMCS ki ithurano tuthiite. Mwaka tucokerie kaunti ino antu ba ene kaunti ino yatekirwo Nyara na ni undatweka senator mwamboro gutwia nchera number 1 niyo ndenda bompa yumbe babo mu kiongoche bandindi Nyoro bakemani chungwa bababu Owino ni wapange bare raini nyuma Kithure Kindiki atoke president wa Kenya. Turenda waka gatundo ya India aga irondo ni aga ugu. Nkiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Uwambabu. Gikundi kia mbeu mbithi kuma Karie wandine ya Kithi gicigo bunge gya Tigania West baria baguchita Nchoro Young Stars ni bachumirite kwariria siasa ire chitite na mbere gwa kiamwanki ya janthigurune ya Kenya chigi kugana gwa kirimara abariuga gwa Kagita Mount Kenya East ni thirite kigika Mount Kenya West na Kagita nandi nigakinyite nako ka Mount Kenya West kuigika Mount Kenya East na muno kirigite kiria gikariri munini wa Rais Professor Kithure Kindiki tauria mwandiki ndeto wetu John Thiga gutariri. Gikundi kia mbeu mbithi na rietwa Nchoro Young Stars kuma wondi ya Kithi gicigo bunge Tigania West ibebumirite kwariria mantu mara methiritwe makiringa irengo bya nyomba cia ndeto makonie kuganwa kirimara kumania na mantu magisiasa kwibara wense tukasensibe tunaruma rutero rarongero West baruwa kirima gikathurano na inya batu tegwa kirima gikathurano lakini ugia kwithira kirima giria giwaten under one condition that ugia kwithira ba support Professor Kithure Kindiki kirima gititanwa lakini ugia kwithira bati support Professor Kithure Kindiki kirima tuigitirako ugia kwithira batu twatoro support thirikari era rutero ra yeye ruru wetu no tubatwe twinake tuthai tugwinia iro tugoro tuitane kirima kirima ote ogitana koruwa ifota dai kirima kirari mubuto yekeri muntu umwe lakini ndo thai mbeja jochentwa mubuko yoche kirwa yoyonge iro kukwiro ni wantam babo bo yuthi bo wetegeria bo oni romba yakwa kika sensibe to baba Mount Kenya West ndrebera mukayo bora totore nyuma yo toto support thirikari no ntobaenio na tunya tu aba twetegerie kinya tu aba tuwe tempa ruthai twina keto Kithure Kindiki imba kosa murungu ogeria keto kinya tu kaba twathigira oya bora toto bathigira Kagita ndi wakwa nkiama bagikundi weke bali wiba kuwata mbaru atongere bakuma Mount Kenya East bara bethiritwe bakiariria mantu megeni na kuwata thirikari mbaru kenda mirandi ya thina mbere kaumba kuiwe kiondeka guntu guku Speaker wetu wa Meru County Assembly ya Meru na wete ndeto hii itarira ya na batu ni turatukwane turantu baba ethetwo na nibo bwega mwana wetu Kithure Kindiki tumukarie na no ntu batu tukareti Kithure Kindiki ito wetia kinyantu barabangi awakasenzi batukarie kinyatwe no ntu tha injamba yetu ekwo kachagwa nayo ata na mikweta tweka
we kunengerwa gite gyaku uti warwire awe twe support ya tongoria bara bonza bararirie including our speaker wa Meru County Assembly Honorable Ayubu Bundi nararirie Ayubu au na support thirikari professor kinya batu to mo support baina CS Njofure Roko thati to abawatia ukaria thirikari mwana tukendeke utionge tuona na twakario mwanka mwicho wa muthia nkiama wawe barombete mbeo mbithi na kakinya antu bangi bara batebandikithie tharingi kura utigiri bakwibandikithia kenda bakethira bane na sauti ya kuthura tongeire bara baukiria nthiguru ino na youth yonthe bara batena kura twaichomaniria mwanka bone kura nikenda kura cietu ciana ira tukwenda nge support thirikari ikuo nende na ingwitikia no yekendelea kwithira ikuo tukiwataila kuma MCA tukiwataila MP Mutunga president tumwatelete muno ngoro kinonto noe ai kiongo kia babonthe ba parliament no amwa batu to youth kiripotera ndo cha weru kumantere chatiania betawa John Mviga. Mukarigite wa kiama kia Jubilee kaunti-ini ya Tharaka Nithi ariuga ni untuburi weru ni ati utoro bwa gisiasa bwa munini wa rais Profesa Kithure Kindiki buri mundune jo munene nonto rais William Ruto gutenkanja na guchwa mtungi uria bakaburukia nawe bendera ya tigiti ya kana bendera ya kuromba gite kia urais mwakene jo 2027 na ati mtojo atithirwa ari Kindiki na aria akuga tayari kuri na atongeria baba ingi bethirite bakiendekithia maritwa mwanya ta uria mwandikinde twetu Martin Mugambi agutariria Kareri gete wa kiama kia Jubilee ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Patrick Micheni na arathite rurwa munini wa mutongoru wa mugongo rwa gicia cha Profesa Kithure Kindiki tugikinya mwanka wa 2027 akiuga gatirwekana na bateri kwireva kanwanga gwacenjia na ntikuona gwacenjia no twebere mbone thaino ta muno ta ondie mbara bagatigwa ni gite kia Kindiki bakwenda na bagikiendaga nini Tharaka Nithi tutumba kuona kura 100,000 ya kumba guswea Kindiki ntujuo kugwetu ribaije kura jetu na 100,000 tamaire mathate nikutukaomba kurutajia kumuswea leo ti Ruto mwenye wa muswea no mba kumuswea Kindiki atiega mpaka gila ino Icheni yaugite itaka munene wake agutuma hatongoria barabani nikigwe kenda kumunjuga na mtu ta Kindiki kaba tikwemenyera muno ntu already Ruto ni munogu ni Kindiki ati kwenda kumwira bururu buranogete na gintu kira ndingienda kuga siasa ya Kenya timbega no anini muno Mount Kenya ino tukuga Mount Kenya no tukiambere rukuni ageretie kuga twaturanie gukurema nukuona Kindiki side imwe mtu ta minister ni mtu munene muno kithirikari na we side irengi ni kuona ni bati kwa the same script bara abebo bairi arabari thirikari-ini amwe na Bobo Micheni yaugite ya kariba Mount Kenya East babateri kugwata Kindiki mbaru kenda kumwikira inyagwa na akiumagaruka kegagwa ari nabo mugongo na mtu tarukono tuge atumitwe ni president kenda athiria Kindiki ati kumenya no muno ni kira ndingiromba tafadhali Mount Kenya kana muno Meru iri ankuru Tharaka Nithi na Meru County oni mwana wetu turirikanaga ona ketha ni mtu ta tande kwa Jubilee of course ntiomba kuthura mwana wetu mtu aku atiriagwa akengagirerua kaja ariagwa gicoka gwa bwandani Cheni yarikiritie na kuga abati kwenda Kithure Kindiki ya kwantaga nontu ruru ake no abakumwirigira ni kwina inya muno akimuspea nontu ni Ruto ni ashwanara akona kura gikirita kiuthi agashwanara akonera kura ni no agaspea mtura akonera nao na thaino akwirwa resign ono Kindiki akethwe mwire kanywa kauna agitikagia ma akiangaine mwire resign abati immediately ku resign nontu one karaku akabishwa na mwana wetu turene 2032 turabati kumwitithia antu riu akaume mwaka ntaka akija gutwambira kumuruta ntakeu tugatake time kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Maramu mbitagwa Martin Mugambi ni ndaikia 16 akishia gitu kanyuma ya thaa 7 cia muthenya ni bwega mutegeri wa Weru TV no ntubagwitana mbere kuthingateria nteto cietu ukaumagaruka mutambone nyuma ya kagita gate kuraja ni nteto nkoroki
22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant. But the fuse is about to go boom! Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia mutwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagwa na guchenga iguchenga aremi itwigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina akio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins itwigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu birithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire ya Grovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe muremi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the Star Times app to stay connected anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Utaka kanyakika kathongika wete green. Ala. Nontu mathaizetere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bia kuria Ile kama yako kuigua Kario kangentere boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongo eterete au bebe mpimelo ndugela nyomba etere kariojo Chua ndume kaire ete modugi ndoka imodugi ko tumelete Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no. Ena vitamins. Ena minerals. Teno kwa tukarania wa nyomba Zozo nane netoswa. Afya Plus. Ange menye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntimetingana. Tembea kwingi niko na mengi. Naona tu ya kwanja ange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nacho jumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore ndukenerere akwe nagwe. cionthe ici na ngũkũ cia mũrijo mwake bahatu igũcenga na kũũrĩka gwĩkonora na mbeca mũkone ica tũkonwo ũrĩmi kinya ng'ombe rĩruteria rita 35 iria rĩu rĩonthire ng'ombe ĩmwe munyanyokwa tuite magũrũ nkuniene no tuitere magũrũ nkuniene nũkuona ici itena kinya nkũrũkie mweri jũmwe na ikendwa na arua na mweri jũmwe wake tega
tega nkara tega nguku itu ithoga tweri tega isui tega pera itu batusanure we tuchanure ni tubu wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoku ng'ombe ngurwe na ndithia ingi chionde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV. Entertainment for everybody. Nibwega mutegeri wa Weru TV nontumba gwetana mbere kuthingatĩria nteto cietu na arua daktari na gututariria uria thina ya ricket ethagirwa kiinyiria ana banini na natia yumba kuraithirwa kagita kario nikende gatungatirwa kiri mubango jokuria mwana. Nkenda twariria mantu jegie ricket murimo jwa kuthora mwana atina mindi ndewe na kwaga gintu twitaga vitamin D calcium ikethora enyi calcium enyi anu tuba kuthora vitamin D itengani na vitamin D umenya tuba twe imwathani etho atunenkerete a resource that is free kweta gwotariwa. Lakini atu abengi batetina na irana riwa ntugo ne tenya thina iti ni karete chumbura nyantu banene muno ukethera antu banene na thina low vitamin D kama no ana baba gonku akiba meri tantatu utegintu kingi barijaga ana bobe baba no bena deficiency vitamin D sana kio tumituga ana baraba gonku bakaja vitamin D bakaraba inyanya nontu bakurigeria thina iu kuthwa bena ricket na mwana nawe abatirite igwita wariwene ra kuma thaa 3 mwanka thaa 9 na mwana no akandikwa riwene mwanka gya sunburn no mwana ne ikoriwene ndaika 10 to 20 minutes nyingani na wakingi na gogika ugita mwana ukuriwene make sure more than 40% ya mwili juu exposed baba na ngiba juga bakaita mwana riwene ena nguo ari gwita mwana riwene ena nguo ikaba inyo karite basi no rikone yakota mwanki wangu ntego ko muduteria eu tege tukona uti vitamin D tukona kina kyombe ujo mwana no akaja ko bate kona vitamin D kumana toga calcium ne kelo ayinya nana bara bangi no bakinyitie gitara kunyunyeria ana baba nene no tutuga mwana atujurite mwaka jumwaga kungweria ra ng'ombe obange bakurita bakinye gitara gukundweria ra ng'ombe mwana gukua kaja kuthena thina iji ricket na akunda gweria 500 ml every day nusu lita o ntuko iyo gatuteria muno kuthora mwana uria akiumba kugea mindi na inya na tubaiterio wene nyana baba kunenea bonde ibatukwenda vitamin D tuko ni vitamin D na ambuge nyanto bara bainge bena skuru ana bathomaga skuru itena kieni ana na ndibe nyethora gutina kieni ga guchethera ani bo mareome igitara break time dainya daigano beta break nyari mo baba ntegerete antu babo de na skuru ana bakara irasi kweka mwana kuri wene gitarira aja agiasana tugire ndaike 10 ndaika 20 nyingani mwana kuithira kuona vitamin D iri akunindi mwili.